sve je jasno, ja vas samo molim da mimo pečata pokušate da prodrete u neki drugi mediji ove demokratske Srbije, imaćete podršku, čini vam se da ih je malo, ali verujte mi, ako uđete na bilo koju nacionalnu frekvenciju ili u koji nacionalni list, dnevni, vidjet ćete koliko je ova prigušena podrška i jaka i dragocena da se sazna prava istina o ovom narodu i onome što se događalo od 1991. do 1996. Na mezarju nema pokopanih zvanično niko ko nije musliman. Ja znam kad je, a i to je veoma indikativno, kad je pokrenuta ideja da se podigne mezarje, to je Petrić, tadašnji visoki komesar, predstavnik Ujedinjene međunarodne zajednice, pokrenuo kad za 8 godina nisu dokazali da su Srbi počinili toliki zločin, onda su oni napravili to mezarje bez odluke i jednog organa Bosne i Hercegovine, čak ni bez znanja njihovih verskih institucija. Tada kad su hteli to mezarje, imao sam priliku da učestvujem, oni su nudili da to budu sve žrtve, i srpske i njihove navodne muslimanske. Ti pokopani muslimani za mene nisu žrtve, već pobijene ubica koji stradaju zločinu. Srbi su odbili, bilo je kolebanje, istina, odbili su i to su znači samo muslimani. Biće njih više, čak mene to ne čudi, ta brojka, oni kažu da su ukupno imali oko 60.000 u toku rata žrtva, prema tome, odnosno mrtvih, mogu oni svi cele Bosne tu doneti. I ja što sam video u njihovim obrazloženjima, oni hoće da naprave pandam srpskom Jasenovcu. Oni hoće da kažu, evo, i mi muslimani smo u Evropi žrtve kao žrtve Jevreji, Srbi, evo i mi smo to. Zašto oni toliko kasno počinju s tim? Što su čekali 8 godina ako je to bilo tako? I još nešto. Od nalaze njihovih stručnjaka Haškog tribunala su da je oko 34% žrtava koje su oni sumirali stradalo od granata. Ja sam u Parizu sa generalom Orionom imao emisiju, bila je onaj Flores Artman, gdje sam govorio da nije možda umesno, pa ni plavuše znaju da se ne strelja topom i minobacačom. Barem tu ti 34% mogu umanjiti za broj onih koji su streljani. Znači, tim ovdje nije, mislim, naš glavni posao, taj koji je najteže uraditi, zato sam se pozvao na Ujedinjene nacije, njihovo ponašanje, jeste osporiti našu odgovornost. A ono što smo mi stradali, to uopšte nije kompenzacija. Srpske žrtve nisu kompenzacija za muslimanske ili obratno. I još nešto, ja sam veoma žestok protivnik priče o osveti. Srbi se nisu svetli. Ja ne znam nijedan slučaj osvete, ali sam nabrojao u ovoj knjizi 52 sela koja su pripadala zaštićenoj zoni, kroz koja je prošla naša vojska, kroz koja mnoga od njih sam i ja video. Nijednom tom selu nema ubijenog muslimanskog civila. Pa to je Zariplija u građanskom, u verskom ratu. Vojska koja prolazi kroz sela, gde žive roditelji i deca ubica njihovih roditelja. Ta vojska se ne sveti, ne. I za njih nije ostalo ništa. Da su oni koji su učestvovali u toj režiji, a ima ih sasvim sigurno sve vreme rata prisutan i spoljni faktor, da su očekivali tako viteško ponašanje srpskih vojnika, oni bi sami poubijali mnoge civile u tim selima. Mnogo deca naišli bismo na mrtvu decu. Tada nas ne bi oprale sve vode Evrope. Pa pored toga, prvo niko ne smije da pomene i nije mu na kraj pameti da pomene to. Oni su misli, kad su zaprepašeni vidjeli šta se dogodilo, da će se Srbi na Petrovdan 1995. otići u Potočari i onu nezaštićenu muslimansku čeljad otići pobiti, jer smo svi bili na grobljima. Ljudi su sažaljevali svoje žrtve iz 1992. Niko sa groblja Bratunaškog nije odšao da se osveti muslimanima.
kad je i to došlo, onda je stupila na scenu neka strana sila koja je angažovala tu šaku 8 ljudi, rekla im gde stignete, šta stignete, ubijajte i to ću medijski da njih prvo da zaštitimo, a medijski dignemo na fantastične neke brojke i onda su počele te igre. I naš glavni posao nije ni osveta, nije ni srpske žrtve, naš glavni posao da kažem to nije tačno. To da osporim. U stvari mislim da bi posao obavili kad bismo znali, došli do izvora nekih, a ima imena francuskih koja se tu motaju, međutim još uvijek se do toga nije došlo. Čak velika je tema. Kad je formirana komisija koju ste vi pomenuli, gospodine, Arsović je bio predsjednik komisije, on je bio sudija, predsjednik Vrhovnog suda Bosne i Hercegovine, čestit profesor univerziteta. S njim sam razgovarao. On kaže da je kad je bio kod Ešdauna i podneo izveštaj tada uoči, kad je trebalo to objaviti, rekao je da je naišao na vojnike i da trenutno ispituju otkud te zlatne poluge. Žena Erdemovića pominje poluge i 12 kg. Neki kažu da su na njima pečati Francuske, neko kaže Saudijske Arabije. Kaže, tog trenutka Arsović da ga je Ešdaun izbacio iz kancelarije. I njegovu ulogu je preuzeo Milan Bogdanić, pukovnik, do tada pukovnik. I Milan Bogdanić je taj, kao i ovaj sramotni Čavić, koji su to potpisali. Pravo rečeno, imao sam prilike nasamo i sa jednim i sa drugim da razgovaram, ali stvarno, posle su pokušavali da objasne da to nisu ubijeni muslimani, već da je toliki broj nestali, a uzrok njihove smrti tek treba ispitati i tako dalje. Hvala vam, još jednom u moje ime ne bih stvarno. Mnogo ima čestitih građana. Hoću još nešto da dodam. Znači, vi ste pomenuli prodor u medije, samo treba prodrom u medije. Evo, ja ću samo reći što sam ja pokušao. Znači, 2010. godine, onih 2-3 meseca kad se znalo da je Tadić rešio da progura rezoluciju kroz Narodnu skupštinu, ja sam dostavio što u elektronskoj formi, što znači fizički direktoru RTS-a preko njegove sekretarice Aleksandru Tijaniću i direktoru informativnog programa Nenadu Lj. Stefanoviću sve materijale vezano za Srebrenicu. Sve ono čiju sam suštinu ispričao večeras i svi mi. Nikad nisam dobio odgovor, a iste te godine sam dostavio i knjige glavnom i odgovornom uredniku Politike Draganu Bujoševiću. Rekao sam Bujoševiću. Znači, ove godine, pre 2 meseca sam dostavio isto uredniku spoljnopolitičkom Bošku Jakšiću u Politici, koji je pisao nekoliko puta na temu Srebrenice, iako to ne bi trebalo da bude tema, i naravno propagandnu verziju. Lično sam ga dobio i odneo fizički 3 knjige o Srebrenici sa podacima. Znači, jedini prodor koji tu sam ja lično uspeo da napravim je to što 2010. godine, jedno mesec dana pre skupštinske rasprave kada je doneta ta rezolucija, je, zahvaljujući privatnoj vezi sa jednom dugogodišnjom novinarkom koja je lični prijatelj sa Bujoševićem, ona je uticala na njega da on pusti jedan članak na 6. strani Politike, tamo gde su mišljenja, i taj članak je izašao u elektronskoj formi na internet stranici Politike i za 2 dana je imao mislim da ima 108 komentara i 95% njih je bilo, pa to je ono što smo tražili sve vreme. Ali, mimo toga, oni jednostavno ne dopuštaju da vi izađete u taj nacionalni etar, zato što znaju vrlo dobro, onog trenutka kad se pojave ljudi sa argumentima, cela priča pada u vodu i onda ulazimo u jednu potpuno novu teritoriju. Ljudi kad čuju šta su podaci, šta se zna, šta se ne zna, kad dođu stranci
kad dođu eminentni stručnjaci da o tome govore, više ne možete da bežite od istine. Znači, pokušano je. Znači, svesna medijska blokada, znači, naši mediji su blokirani za istinu o Srebrenici. I verujte, svako od nas je pokušao da probije tu blokadu. Ja sam lično bio, da vam kažem nešto, ja sam pred kamerama govorio u zgradi Takovske 10, znači Radio televiziji Srbije, 20 puta u poslednjih godinu dana. Jednom sam govorio 5 minuta o tome što ja znam o Srebrenici. Ali znate šta? To nije bilo za RTS. To je bio iznajmljen termin koga? Ruske globalne televizije na engleskom jeziku, Russia Today. Oni su hteli da čuju. Ono što sam ja imao da kažem o Srebrenici, to su čuli ljudi od 70-ak zemalja. Ali tih 20 puta koji sam ja ušao u Takovsku, to je bilo isključivo da bi to čuli oni koji gledaju rusku globalnu televiziju, rusku verziju CNN-a na engleskom jeziku. Ali, ne daj Bože, da ja to mogu da kažem na javnom servisu Evropske Srbije. To je situacija koju imamo danas. I onda neko neka kaže da mediji nisu okupirani. Znači, to je ta situacija što se toga tiče.